Sayonara, prekrasni cvijete, za tobom ludujem, predivno dijete. Ja sam japanska buba, izgubljena u stranoj zemlji. Moram pronaći put kući, ali prvo moram obnoviti fizičku kondiciju pomoću hrane. Zdravo, zmijoljupci! Ja sam Eustahije Brzić, najbrža mala zmija zapadno od Krke. Aha, upravo stiže topli obrok. Pa da se ubacimo ovamo i spremimo za jelo. Znači civiliziranog življenja, vrlo dobrodošli. A možda je moguće dobiti tiskane upute za povratak kući. Vidi, oblik vaze vrlo zanimljiv, ali primitivno oblikovan. A predmet je to shvatio osobno. Pravo šteta. No šta je, hoće li unutra biti mir ili ne? Nažalost, morate koristiti karate metode za izlazak. Oprostite, morim, ali nije lijepo gutati strane turiste. Moramo držati lekciju. Pitam se koliko ima do najbližeg vulkanizera. O, aviončić! Igračkica za dječicu. Ono što ću ja s njim uraditi neće biti dječja igra. Dečki, da me bar mama vidi. Kontakt! Sayonara, predivni cvijete, ja te jako volim, prekrasno dijete. Ovo se zove učenje bube pameti u jednoj lekciji. U lekcija preporučljivo razlomiti u više dijelova. Joj, zmija sam hrabar ko Sandokan. Najbolje obaviti brzo spuštanje i nabaviti municiju. Stara japanska filozofska izreka. Ako ne uspije iz prve, znači da si tek počeo. To nisam znao. Zmija sam naginje melankoliji, a? Da, za ovu se bubu bliži kraj vijeku trajanja. Nema više sentimenta. Pravi baron protiv bube. Hej, stani malo! Ima nešto važno da ti kažem! Ja gubim kontrolu! Čuj, to nije sportski upropastiti jednu briljantnu letačku karijeru! Šta kažete na ovo? Živ sam i zdrav! Izgubljen sam, dečki, da me mama vidi. A to boli. Dečki, to je ono za čim venem. To je prava literatura. Ovdje stoji, osoba slabe volje može se s lakoćom hipnotizirati. Bubo, konačno te imam, pa da isprobamo stvar u onom ogledalu. U knjizi stoji, nakon što fiksiraš subjekt, izdaj mu naredbu i on će izvršiti. Ti si u mojoj vlasti, s mjesta zaspi. Čuješ njime? Zaspi. Sve dok se zmija san odmara, pravo je vrijeme za ručak. A možda u onoj kući ima hrane? Tako, pronalazak vrlo ukusnog cvijeta. Joj! Privlačan cvijet, ali neopisive tvrdoće. Ali ja ne odustajem samo tako. Cvijet začuđuje svojom otpornošću. A ipak, možda ima dobar okus. Fuj! Ima okus po starom papiru. Možda ću dodavanje malo umaka popraviti egzotični okus. Dakle, ponovni pokušaj. Prvi put nije uspjelo, ali... Ne. Ovaj umak ne valja. Vjerojatno je star. Hej ti, bubice! Zdravo, zmija san. Pogledaj me u oči. Dobro, gledam te ravno u oči. I što sad? Ti si u mojoj vlasti.
Dobro, ja sam sada u tvoje vlasti. Uskoči u moja ustašta. O, ne. Nezgodno skakati u tuđa usta. Nije higijenski. S druge strane, ne želim razočarati starog druga zmiju sada. Stara japanska izreka glasi: neki putuju polako, dok drugi neka požure. Znači on stiže u Tokio prije mene. O, ne! Ja stižem u Tokio prije njega, sayonara!